Ekitambo kya misa Ekisiibo ya Uganda Matters aho mu rurembo rwa Mbarara kyakebembirwemu Reverend Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Uganda Matters Parish ogu yanahwirwaho Reverend Father Vincent ahimbisibwe. Okwegesa kwa Reverend Father Didas Kasapuri kwetwera akwegarra obusya k'omukristu obwo okukora ebikorwa by'embabazi okwetiisa n'okuhamira mu nkiriza yawe. Bwanyuma yo kwegesa abikiriza basigwa iju nk'omuringo umwe gukongera kubateekateeka okutandika gye Ekisiibo ekikibiro 40. Twine kwekehesa ebireebi okumanya ngu oraaro rw'omunsi twine kwetebeekanisiza ensi endiijo habwokuba ensi egi turagirugamu nk'oku twagiziremu tugarukayo. Parish ya Uganda Matters aho mu rurembo rwa Mbarara yo neteekateeka okombeka Ekisiibo kishamaza ekinyokezaho billion mushanju Reverend Father Didas Kasapuri nashaba emikono. Ekisiibo egyo neza kuba restored neza kuba eri Mbarara cyo kumanyisa kandi underground parking abina bina za motoka naza kuba parking hasi eze kushaga umuntu bastaheero aheru omwanya gwo kutebekanisiibwe abona mashitama hasi abana mashitama higuru kandi teekateeka neza kutwara kusabisa abantu 15 ate eitwine esabisa abantu 15 ukate rigana zikona sabisa abantu 15 kimasa ngu za kutunga abantu binjo omwijoro noza kwaho sobana ntibeta byo mutwase tijeme kombwira byo munonga teekateeka myaka 3 kwa yahwiri project egi ntibarira ngo neza kutwara billion mushanju agati ya mkaga na mushanju. Abo TV West ndi Senyomo Gideon aho mu Mbarara.